Kiwakre ke Jainte Hills Autonomous District Council hapok kalama yung ke Jainte Hills Autonomous District Council Staff Employee Association ni kesengi demi madan biang ki hapcem ke yung krek kam ke JHADC dailang ira plakat hadin cisnem tam yo doa ya ketulok wasa ten yung ki nadu ukmai chonglat Disember arhajar arpauar kamu penkenmu wahau nainnya usnem arhajar arpauar de emisin wa kesen ki wakre JHADC dahap ki wapan map na ki bor wa khle hajrong imi yang ki chakmat wo kelam yo dawa penyo tulop chua ke beding kelam kam wokular menteri rangba ukon rat sangma hita ipor Presiden ke JHADC Staff Employee Association Johnson Pormen Khanau wa ipan map yang ki hita ipor to ne daw wa cha pen borgi kenang yo like ketulop yang ki we du hadin katu kanisingi ketulop yang ki like ko kam wali pausan klur kam te hadin we yu ki sa ten ketulop ko wada peten biang naki benai chaki benai wat hadin ikular perlaj menteri rangba kham tam wat usembut menteri usngaw bahlang dahar dang haki khajak benai dawan hero haji HADC yo ap usngaw ye iko yongki hante man kami yi hadu katni nei ni chakmat hampen bor de yi de ni de tai yo rande ni hajrong i hong tang wadarai wat lada ka sarkar pencitom gi i hei wani rukom le dehuni ong Johnson Pormen Mto i giwele percak sorkar tang waman i kita ki cekri sorkar. I tok ki bru wadap ram hakil yang waro. We wat ki bang le mchania de ki i wo iram. Da penrap haro ude woong klem ke poisa i iko da sertap chuai. Lahe to open biang ye bam idi i pure puti ki kon. I jenjar citom hawa kejut wa ki wide wa emkam. We lada ke sorkar ap ko da rai ki wo perkhat uchim da ki wiwan kilat ki luti. We la to wadawa ulum ye ki pajba kerilum jain tiale. Hap ki wo le yete tang wa khanang yo like nei wani ijia was nyau si ya ki wakre ka council ki kam yong ka council le oman ki balai bai lai renti de wa kerpat ki ya ka sarkar wo sulut ya waro ki tula wasa yong ki ka jingyalum lembung jongi hang ne hi kalong ban penpau ya ka jing si jongi sia ka sarkar babale kam pelai lut ya ka dius ka jongi Haka juga por. Kenang bangin la banjok telop regularly. Bat bangin nom sofar. Haka bayade bat ki jingdon kam jongi kum ki staff. Bat kum ki nom 3 jong ka kausit. Haka bayade bat ki jing siu. Haba pai saka riar 100% 4 yok jingsi we haga baya dei bat katolop wat usnem berim ru 4 lai katolop kebenar sa jongi hausnem arjar arfu ar kolong nadu disembar deh disembar dang sa usnem arjar arfu ar bat une usnem arjar arfu lai ngatrai pila askau tu ba ngimpat yok diam wat tang sipnai te hagajing yede bat ke area sin bala du ya kene ke area revise page of 5th pay commission dengan try pila asgau tu baga di eru ngipat yo ki increment kita ba pending ki bang impat yo diam hadu minta ni te ngimde gino yele bersyak sarkar Hendrai ni dei tangkum kisah kri sarkar. Bat haka baya dei bat kata ka jingkeli jau fikong. Nilak kumno. Ni longken kum kita ki beriu kepada pram. Hakil yang baru. Susin balado ya ke pisah kamut ke jingim pilas kutu. La ring stop. Ni long kum kita ki kepada pram. Hakil yang baru. Hendrai Hagjing yade hibat kata ngila e perkhat hi da kawai ka sur bangin yalum lembum kumne am ban yele sarkar hendrai ban penskau ban balong kum ke siti sa ka sarkar ba ka skau ba ban bu teng syu ya ka e ka ba ka sarkar ka dei ban siu ya ka dius ka jongi ka skau ba ban penkloi siu bat skau ba sarkar na apil ha ka macam ban siu shisin siu kat badan ege pisah ke job ke council namar lada ka sarkar kan siu kum ke installment
Kane ke jingdu tolop ke jongi kan yai te. Bat ngamdon jingker men hiru. Ba ngin lai ka sorkar ke lai ram ni inong tre jong. Bat de namar kata gadau. Ni kum kinong tre jong council hingi la raya kane ke jinglung lembung hangne. Balong kum ka first step ke sithi ban ai ke sorkar. Baka sorkar kan sneu ban siu dep no ya karam ko jong. Ngiru ngin lai na kata ke jing sya ram. Bat kane ka wega bat hak jing ide bat ke jing ko jong ngam ne kalong ka first step. Lada ka sorkar ka kadang snap menti yin. Kidon kisin jam ki bangin seperkat ban lek kumnu. Ha ka baya dei bat kane ke jing kerdu ko jong. Bat lada dawahi kum kinong tre jong ka council. Lada dawahai ka poringi. Bangin lum. Wat ya baru upai nong song sinong jong ki khun kari jantia. Ni hapan le ya kata. Ban apil sia ki klik nong sunsyar. Kirang bak sinong. Ki sekretari sinong. Na baru saudang kari lum jantia ngin khot ngin wer. Ban yeng hagawe ka sorbat hakajuk hagawe ka norim. Ban penpau ba sia ka sorkar ba skubha siu ya ka bainong jong kini ki nong tre jong ka council jongi namar ni tips kem ba ka council ka jongi ka autonomous body ka jongi kadai kasti ba jong ka jaj baru kum kirit pai kane kadai kasti ba jong ka jaj baru jongi bat hakata ka sorngin kerpat ya ki nong song sinong kin skubha ban yarap lem yengi hagaban lek ban kerpat ya ke sorkar bahkan siudep ya karam kabadai kebentar jengis ngau hasil ka sorkar mekhalia nadu arjar khapra kumta terter kalatif lepaya ke jing kaba ni kinong trejong council nyiman halor kata gadau kenang ba kanom jia kanu kuno kabas kufi ya ke jingim ke jongi kinong trehan skau bha sorkar pankloi ka jingsiu ya ke bainong ke jongi kenang ba ki jing tre kam jong ke district council kinam long ki bat ko kane kade ke khubor ka bang kwa ban pasyat lengba jong phi sya ka sorkar hoi nyimla ban len ya ke jing sya ba ha ka khanru trik o deputy chief minister banon borom jengi mas nyau halang dhar pulawan dalade ban jingo ya ke office bat ya ke jing he jongi kinong tre hangne nidap lek jing sko kumen ha ke to koski halor ke jing kren bat ka assuran ke ba deputy chief minister banon borom jengi mas nyau halang dhar ilak assure ini ha ke to koski ilak kular ba in yarap ban pendep ya ke dius ke jongi kum u sorkar ula ai ke jingkular ban ai kita ketimun ketidiang ban siudep no ya ke dius ke bangsa ke jongi ha ke sorkar hendrei kumba ula kular hi ha ka tiyau banongkong jong September arjar arbulai ngela yu iba kamchem la ur hendrei wat la kamchem ulo ngidang bu ke jingkerpat sengau bahasa pak no bat pendep no ya kita jingkular kita pilabu men ha ka khandru tri ujun arjar arbulai hakmat ki officer jong council bat hakmat ki MBC jong karilum janti ahi barok koi kajing mla ban yai lai ya kajing klem ka pisa kambut kajing kala serta lupa bat halor kata kajing kumba pila om menne kumno ngibu skur khon klem ke pisa balik tang balik chau skur khun ro kalabu jige lepa nadu ka bai kali nadu ka bai swing mit khilatif lepa ya ke jing ke jongi ka bai dei bat kata ka jing bu skur khun baro ya ang sesor ban bu skur khun namar kum bapau bat kat kum ke jing sisai ki kena skul ki bawan da sor senong kundong ki long ki ba kam tibit
banyak kena skor babi nasional nasional nasional. Henry hagajing yadehi bat kane ke krisis ke bagi amat mentah kala bu kajing ya ke kraw tami ba nyihap ban yalek sistem ban pendep tang ya ke kurs jong ke tu kesar pikir. Hagajaka ngidon kajing angnut ban penkiu igi kun ban paskul igi kun ni sor kumba ju lek man hagitu kisnem ki bala adep bat kumba kini ki paralog ki parabriu ki abe sakata kathong banyo ke jingnang ke jistat ke bakhamba henre ngi pat de ki nong tre jong ke kausil ila do ni sule kai long ku bale kai kun le jong ban paspor kat sabajan sebalam kata ke de jing sisya henre hakabai de bat ka hospital ke jingpang ke jistom omdon bakwa ban siap khamkha baru ikwa ya ke jingkot ke jikhia but omdon full stop bala ban to up la sya ingin pang dan la sya ingin pang ya mentam pat dan kaman pang namar bomdon pisah ya kata ngimla ban bu full stop te hak ini dei bat ka pang ka sitom balek ke syaki hospital ki baper ban yo ke jing sumar ko bah ni hap kin man simram kan na bajan na balap ka bakham kloy ini da ka ba lek syakiri badon galat ki balong ki riu simen ki badang la ban yarap ini hak kordit ka bakhaddo na kwa ban ai ke jing tip sapi ki media ba wat ka bang rukam don jing sini asu ini tamtah ini dak kumno ka bang ka ong ye ki district council nimla syo but i secretary jongi hangne ibade ban yarap ini imnut syo ban syu declare ya kita ki dokumen jongi ba ka bang kan sko ban airami kamnut syu ka secretary imnut syu secretary ro ta tingin sile nang syu sa umduk bat ka bakaduk kan wa ka tahi ka de ka final ke jongi ka last chance ke jongi ban syu panram ni ki rusimen that's all ngon option syu da kumwe kumba kata ka de jing sem ko jongi kum ki nom tre jong men ne phim ting ngim ting nang ne sakhamat don jing karan din syo kum bangala pensgo yi pin do men ne balada dei ban khot ya baru nong song sinong krilum jantia nyila ready ban jai sakhamat claim kano ke jing karan din kane ka message ambang yile sarkar mereka message kaba ni request ya ki bor ki bahalor khamtam ya ka sarkar ke jong sarkar MDA please pay our dues that's all I have no news palat banya kan sgawha I know kabha ke jong ni na ka push ke por ni sai ya kendo ya secretary jongi balong ikli jong office ban pensgo madam ke ka beje yi kumne bat lano ngin sayok lut ya ke bainong ke jong ya kata ngi sai le ka secretary ban pensgo namar ke secretary ke de officer bakli du jongi ye sai pensgo ya kata lano ngin yo henry lemba ke secretary ngatrai inget scam hi ni tim scam ro ba usia mulatip bagila ngila persgo ya kata jing tekan jong henry kim sem la khot ini ban ekren e halor kata bar hadu menta mendero kampat don e ke jing ekren ya menta kaski ngin penkut shwa ngin ap ke jubab halor kane ke jing kerpat jong ila ke sarkar ke skeu nem ya kane ke jing ut jing nam ke jongi lada ke sarkar halor kane ke message ke bangila pha menta kadang ngap kulut ini ngin sa sim da ki vai pat ki sinjam kumbang ala ong ye pi nuduk men nuduk bas dang gajing ya keren ke